Na yung mga oras mo, Kayla. Anda ka din ni manang mo. Adda manong mulo. Adda ijay silad na. Sumra ka Nagyaman na ka rin, Kayla. Mabitlaan. Tayo nagkutoy sandya apasarabok kini manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan manong. Talaga pinilik tay kadakkel nga ginatang aring. Tamok nga may na paborito ni manang mo rito. Oh, excuse me ading. Ala, idisum di talami sa anan manong. Talagang amom ti paborito ni manang ko aprutas Wala. Nang runa day ta nalabasit asandya. Kay kayat na day ta. Unya rod, kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Un nga raw, nakitak no kasano ti panangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayong biit ni manang tainak ayaban iti silad na manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rup data nga mulo, Kayla. Inkabiit ka sarita amanang, takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit ng ipan ko Kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina. Sikan atimang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupan na takasursuron ko. Makapabakwardya pa na. Nalabas ka mat nga agsasao manang. Nasingput mo't ni manong mulo Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakkel asandya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan Sayang, kasaritam laangan ni manong mulo. No talagang awan namnaman akin ka, diret sa nga ibaga. Tapno sardengan na kan asar sa rungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kiti agkakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukasta, talagang awan namnamakan kanilya. Nakasaganak mo't nga aguray. Uray man no abulan, wano tawan. Basta da ko man namnamakan ka. Awan nga rod, hangka nga makawawat. Nilya. Agpakpakaasi akan niyam anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hangka nga kayat. Hangka nga type, hangka nga paganano. Isung agbiro kay ti sabaling aramam. Alang nga ron Narigat mo't no ipilit ko ti bagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na, kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae edta? Alang nga ron, di ako nagbayag. Agyaman aklangan iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake ka mat mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho di syudad nana. Nay, kalaat sa ti papanaw mo, anak ko. O nanang, nagpatulong akadago si ti kalugaran tayo magtrabaho dyan. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa ilang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin ti pan nakapaay ko. Idi pa'y lang amin nga ibagbaga kasardengamon nga arman ninilya. Tamadlaw nga awan pa nagusto na kin ka, anak ko. Tiyamok ak agtinag mo kanyak nanang. Saan mo tagayam? Ay, anya nga ro da trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya nanang. Iti ka di grocerya apag trabahuan na iti daduma babaraos kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga road. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijay. Ni, manong mulo, papanam, adda ka mo't dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasyudadak kayla. Sika ngay, papanamot. Nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, manong mulo. Ay, lokasta. Agkuyog ta nga rodin agpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabawan na. Ala, nukasta. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong Nestor mo't lang kini Jopay akabsat na tinangisara kanyak ijay. Aya,
May sangarod titurungan ta, ading Kayla. Asaya at mata nagkuyog kayo ngay may Kayla. Mulo, nga maguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsagana kayong Ruden. Tamang rugin ti trabaho yun no madamdama. Kan may sa abanay ti pagnailan tayo amin na trabahador dito yung groceria. Man ti stay out. So ada tayo tagkakabaling stay in. Ilya, asino dya sa nga ilim itay? Nagadumot itulbag nga agkakalumbite ni dya pantalon na. Ay, big time da dyan nga agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano kastaya? Naimbag no barupay day jay. Kaslan na taingan matang. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, nga mayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kayat mo day jay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbaset, ah? Kano may nga aklunan naknilya. Nabayagan nga gar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sos, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, unod dual daw kat aklunan da kadagos. Kat sa bali idi sa bali matatan. Aklunan nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsakan ka kit di Tapag namayag to tibiyag mo. Ado, ti papaabangak abalay. Kanvan ko. Isu nga agbyag ka akasla prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga rod nga kasarnak ngay. Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nanti umapal kanya ko na ano kaskas ano. Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumorta nga rodin. Dain ta agrambak. Rambakan tati umuna nga aldaw ta. Kas agayan ayan. Apay nga hotel mat nga dagos dato imayan ta Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabanog ta nagpasyar itay. Isu nga ginanata mat Hantamot nga nabanog, tanapantala ang nangan iji restaurant. Panagriknak gamin kat nabampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan siya kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agar making ka. Diyak mangamin mapaglibakan triknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo't ang triknak ka. Si kagayam tayo ayatag. Mangmulo, anya laangan ngay ti sawan ni manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin akras ka, mulo. Anya? Agpaiso Kayla? Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na tanakarikap mat di helmet na. Ay, kwa. Ni mulo day jay, manang. Molo! Apa nga yung tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Wen manang. Kat inaklon mo mat. Wen
tay ayatek mo't manang. Ay, hangkang agpanpanunot nga. Ah? Ni, apay ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarod nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sa balit standard mo. Sa bali mo't kanyak amanang. Ay, diya kayat ni mulo nga para kanyam. Hang kayong agbagay. Sinamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay, basta ang ko nga kayat na diyang agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam, ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka kaila. Ada ka di panikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ijay groceria idi kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kasta niya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pangagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. When metkit di Nila, bumangon ka ditan, tayong ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rot kayat ko nga kanan. Igatangandak man itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka? Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bungga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong tikasaryaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangandak nga rod iti mangga tapno sumaranta tiriknak. Nilya, kailiw ka una yun. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan ka wanuan niya. Anya dahi ta? Masih kugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Kitnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada ka numot nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanyak. Kasano dahi tan ngay? Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ukwa. Sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ije lugar minton bigat. Tay nakayaban ida. Ayandan ngay manang. Itay pa yung urayan tayo tinobyom kanti partidos na. Ngam di damot la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamatag uray. Na-traffic da siguro Dinamag mo ka din no ayandan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy, tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kun masikug ka pa yun. Addanton ka anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kanimulo? Sini na amon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman makabakasyon manipod abroad. Ay, nakasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket na ko na adya kon agsubli iti trabaho. Ta isula kanun ti agtrabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Angam, oray pay. Hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genovium. Nagbayagdan nga eh. Matiktikanan dagiti kakabagyan tayong agururay iti idadanon da. Apay nga nga inay, ayaban nyo dagita nga tatao. Kat dumanon da pay lang mat. Hang kami pay mat nga agkasar. Kit kayat da nga ron mo ti dumngeg iti saritaan. Isong awagam no ayandan. Upat nga orasin nga gururay tayo.
nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino daytoy? Ni, da kayo kaditina nang ni Randy, nana. Kadwa yung iso na. Ayan yon. Ay nga ina nga ipagpagam. Asawak ni Randy. Ha? Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga minapatag nga ibaga kanya na. Awon, mabit lang tanapan lang nagsiyar. Ay, aday tamot gaya man. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso aya nga ada asawam. Wan, isa pasensya kan. Sorry no naglibakakin ka. Di ka mabaling nga ikasar. Ta kasado ak iti mo ng asawak. Kat mo ikatlon nga asawak ti kadwak ita. Anya. Kasano ak nga rudan ngay. Kasano nga ito isikog ko. Namnaman may manlangan tiyo umayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo. O sige, bye. Ay! Kasarsarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano aktatan ngay! Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga brood tatang. Kat dawatak titulong yu kani Kayla. Awawiran nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan, manang. Di mi baybay anti anak mo. Ay, agyaman na kading. Hang kayo nga madanagan tano maka-abrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo? Ha? Nilya, si ganda ita. Kunak, tupayakat nga si kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mang ipagarup nga agsarak man ti dalanta. Kat ito'y pa abroad. Naibaga ni Kayla ti panag-abroad mo ditoy. Ngamjak ni namnam, makita ka. Wan nga road. Unay matan, intortorong samat ni gasat. Kat kamusta ngay? Aywan, intag merienda tapag isi istoryanta. Ha? Ay, kauna, Nilya. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Ah? Saan man? Naragsak kami, Nilya. Agbakasyon na kinto numaya bulan. Kinukas ka sa no? Agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko, Saka ito agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Kwa? Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibawing kingkwanan dayta. Anya, nagsakit matanda ta nga ibagbagam, Molo. Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato reknak Ha? Kinapudno na. Adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amukot hanga pumintas ti biyag mo. Ngam tatabimak ng kamatan. Adun tinaipundar mo nga sa nikwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam awan mat siguro dakas na no. Ibagak ti pudno nga marikriknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo, ide. Syakti mo na nga ayat mo, Molo. Subliantan aja na palabas. Papuskul akong tirupak. Siya kung tag-aram kanyam. Molo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, di ba? Siya ka ti pakasaram ko, ma. Anya?
Hello, Manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kinimuloy iti abroad. Ah? Kastaya. Kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, Manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno panagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyo kami to, ta isunto ti panagkasarme. Ha? Anyat kaya't masawan, Manang? Nakaamiris ni Mulo, Kayla. Siya kanutin mo na ngamin nga inayat na, iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso siya nga ti rumbang nga kasar na Naginaram kami iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di day jay. Imbaga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay Kayla. Kinapudno na. Kanayon na kawisan arumwar. Yung kanayon na magagkagkad. Kanayon na nga ibaga asubyan mi kano tinapalabas. Kat kunak may, awan rumbang asubyan may, tawan mo tinagkinaawatan mi ilay. Mulo, amang ano masulisog ka iti kabsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka ka di madanagan. Kauray niya't mapaspasama. Si Kantulaang Dayatag. Kat urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kayla. Agyaman ak nga rod, Mulo. Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang, hindi pa na napanatawin. Aya, sa italayam amum kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa yung amin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa yan nakasagana idi? Gamita, mabalinain. Mabayin ka nung amin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na, awan tirong mga pagbainam balasang kaw ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpayam mo tatang. Kan jakpay sigurado no ikasar ko wano saan. Nay, apay ngay. Kat madlaw may tanasingpot ni Christine. Nagagat pay. Nalaing pay gayam ng aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga anasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang ta. Saan man napintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapuno na siyak ti agmadmadi amang yam amo ka na kayo ta mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan kumot nga inaram ka tatang? Anya, di, kasano nga ron anadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawan kami. Ang ti malagip ko, kasla sinulisog nak idi nabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaon. Ta narigat mo't mangnamnamay ti awan. Ken amangan no masikugan. Kasi mait. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Ta damat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakalang ayatem ni Christine ta nagagayt kan nasingpait.
masursurom to nga ayatan Kabagays, nagapuak ije balayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka nun ni Rico. Ay, wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Hangam di na paimot kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay. Inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay. Kan naglabapay. Ay wain, talaga nagagat da jay. Kan nasingpay. Swerte ni Rico da jay ti maasawa na. Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na di na pa'y ikasar. Anya pa'y lati sa pulon na iti dayjay ngay. Jakman na mo iti dadya Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas tinobya na. Ay na, an-anwam ta napintas no sa dutmag kantang set. Ugali ti numero 1 akitaan na saan arupa. Ibagam tuman na itakin kwa na kabagays. Barang sikat ti denggen na. Nakaamamwamat iti dayjay anubiyang pare. Ha? Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkanak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo dayjay. Katsigod mo't apang beauty queen ter armam. Nagpipintas amin nga ex mo. Ha? Ni, pangasim pare. Di na kantyawan. Tamang pumulot tilapayag ko kat anyapay ti maaramid ko ken ka. Eh, saan mo't pare? Ibagbagak lang mo't. Agpungtot ka man na dagos. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at nga ibagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Adan, Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipula-pul iti tao. Iso nga doon tinaamam mo kiti lugaryo. Nga uray di nakinyam-am mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Unay kamutan. Kunak mo't andi ka rumrumwar di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga nga rud matituy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain naksamat ka dagiti kakalugaran kan kakabagyam itoy. Tamanipod adda ta itoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. No adda umay itoy bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam la ang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubyanak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak tagtrabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Diyak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayon. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayon. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal may sa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita ano saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang dayta. Ta siyempre, nabiit kami pa ilaang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa, diyang arod amaw no kasano nga ibagak dahi tao. Mabainak nga may. Anya day taaya. Ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ipudnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramideg kabagays.
Ibagamon no anya da ita. Di naktaktakon. Ay, kwa. At ngamin, inarem ko abalasang ije ilay. Kat inaklon na. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya tiyo no mga sawak manan kabagays. Nikat sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidan, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta a babae ngay. Sigaw da waitress iti inuman. Ngam di inaklon na, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay, uwan kabagays. Nasingpot mait. Kan napintas. Iso na lang ta ubing sa unay may dilig kanya. Apay manot tawon na aya. 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwam pa'y anaimbaga. No talaga mo't ngay ayatan na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mo't nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Kan kasapulang mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka kabagays. O anya, ready kan Alicia? Agawid ta ni balay ta yamam mo kay ti anak ka. Kwa, kaya't nakngataparakan ka, Fidel? Ay katuan Awan mo't maramidan na no kayat kumanan ti mga sawa. Kaniyam amu kamot lang kadag iti kakabagyak. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Wana, nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat di makaam mo. Nagpintas mo't ang tinsang petyo anobya yo tatang. Kasano napasungbat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Sika may 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo na dyan? Saan nga amin nga ubing kan napintas? Kat guwapo kan ubing ti kayat na. Dapat lata na kita'y lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia ka na kita. Wen angam. Ore, saan kayo ng mga sawa? Talakay kayon. Apay, di mo kaya't ang mga sawa akmanan, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Oh, naimbaga, no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel ti panagtalagkaw kanya Alicia. Ti naktulok ko na dyan. Tada nagkinarian may. Ni patay lang ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga damasao ti tao ka na kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag. Agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rudan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo mutan tatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna undak pa yung Ay kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunaan ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintiag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka no ubing nga dayo Genobia nangam Genobiam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kung namadlan napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahi talag sipsipot itipadayo at tao tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumat. Orag bakbakat aklata na balasang ano kas jay ti masawa.
Oo, intarayan da kakit di Oh, samot ha. Agad ka ano nga iti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubyam. Ay awan. Naalalibtak gayam ni Fidel ngam si Kare kaw. Masurunak iti da ja bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjay kan ka. Tasabali tinaram mo. Ha? Kurso nada na ka nga min dayjay pare. Anya? Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di ti lubong. Jak tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay naunang siyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak. Ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbagaan kan kasi ka. Agpay sumat ana alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pagyam. Ay, saka mo't armam kit din ni Dalya. Tagpada kayo ti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpay sumat ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga dinobya ni tatang. Nakashort pant man ang naging indayon edi po unti mangga ni tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit kitam dita. Ha? Awan. Panawan nak dito eh. Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Ni Reko mat. Igaraw naman ang kina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, Lakay. Nakaluto ako niti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Christine. Ala, karireeng mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditireeng mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay naawid nak itoy. Kuna mga agkasartan to. Kun-kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isung agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ken ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expire ti panagayat ko ken kwa na. Ken jak inayat iti husto tatang. Kagud wala nga panagayat ni nariknak iti ken kwa na. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastamot lagayam ti aramidem. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing kan napimpintas ngem ni Christine. Kakasiak akan kantyawan da. Ibagbagada analalibtak kayo ngam siyak. Ta napimpintas kano nga dayo ginobya yo ngam ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak Ay, diyak amuken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kenkwana. Ay, sinayang na day dyan anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga rod. Wan nga rod Ket ni isaw ti para luto mi iji balay. Awanan ati aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos kan aglaba.
Naimbag ano as asikaswan na ka. Wen mait ka ba, guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapikno kwa Paliiwam an naimbag tanusadot mo't laang sinaam laangun. Ay, saan ka ba, guys? Nagagayt ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kuman ti kasarmay. Kat addakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul da ita, tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itid ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay tayo iti kayat na nga aramidon. Kan may mayat mo't laang no agkasarda, ngam ti agnanayon nga agdenada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya, tatang. Nagubing ti asawaan nyo. Awan mo't problema iti dayta, anak kaw. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo la ti almanin na. Imposible, akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapoy ti kwarta. Ay kat makamuka ano niya ti panunutam. Basta siya, desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Iso tulagan tayo ti kasarmay. Adapay mo't sadsadot na. Di payaglutaw. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukun na. Nay, kita akabagis, di mo panuynuyan jay nubyam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, amangan no si kapay lati mga sikaso kankwana. Saan mait ka ba, guys? Aglutluto mo't ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing-tairwaran tay pension mo. Kuyugan ka. Ni, anyat mapaspasamak kan ka. Marigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit na nga ron. Ayabak dyan mo. Ay nakabagis ko ay apay nga inpan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso, ante. Saan na si Mambo ti biyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarota, Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabunan ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ka ti aramida. Tauray kas ano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uwan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Agina nakalaang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan, gumatangak man, ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais kahit. Nukasta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen, ante, talupasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwan na, ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mo't siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mo't dakas na. Ta single mo't manan. Uray pay, respeto kumamat iti pimusayan nga amam Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rod ti korsonada kantay. Idi pala akras ko. Ngam nobya kat nga rod day di tatang. At least ita single manan. Mabalin ko nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pala arman ita. Palpasag pa iti 40 days day di tatang. Tapno awan makun ko nayo. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya? Agawid akon manong Rico. Tanalpas matan ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka ka nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak manong.
mabalin ka din nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Tas sumarong karakto, ading Alicia. Mangyegak to iti mais. Ken daddo mapay anat natin ken prutas. Ah? Ay, katwan Sige, taitad ko ti address ko, Manong Rico. Saan nga amo ni Alicia sarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko ma, tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mo't mangilukat. Agtuktok pay. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas kan natnateng para ken ka, ading. Ala, nagbannog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ni, ala, adumat gayam ti bisitam di taunag Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyo, Manong. Tadim manundan. Ha? Adan nobyom, Alicia? Wan Manong, ala, umaykan. Tamakidengag ka itipan nakatulag ti kasarmi. Ako, saanan? Ibatik lang ang nagiti protas kan natin. Ta pumanawak mo't lang. Agawid ako na din. Rino, anak ko, ni tatang iyo. Pinanawan na kon. Anya? Napanan na? Si Muro ni si babae na. Anya? Nagloko mo't na dya tatangan. Tila aramidin da. Surutan man di amam, kasaritam. Ay, aywan. Pagsubliya may di balay. Sa dino aya ti balay ti babae na. Ije kabangi nga barangay. Asi nagkano ti skwilaan. Nagtangaan kano ti dwa nga store. Kuyogan nak ti ito dok. Imbagada nga min kanyak no sa dino ti balay jay kabit na. Anda nang ito do kanyak kiday. O sige, mabitla ang arog tagrubatak na nang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Paingad na kayo dito yung Rinaw. Agawid kayo. Iawid mong tainam. Hindi kayo mangibabain ditaw. Tatang, anya ka din dahi tang araramidin nyo. Laklakayan kayon. Ngam kasta pala tiraramidin nyo. Bone, agawid tan non yaman tinagkurangan wano nagbasulak pagkawanan mawamot ang buka basol ko kan ka. Palubusan na kaon piling. Uray talakay kan baketan. Gaputakas laak takungan ang nagkutong. Nagsapol kan itinalok magabakat. Agawid tayong tatang. Saan anasaya at kararamidin nyo? Saan agaputalakay kan bakit kayon kanina nang agat laklakain nyo latan ti agsina? Ad dakit di ko mga ginayat kayo Tama nula atawanan ti panagdinayaw. Agawid kayo kidain. Tama nga makita na kayo ni Beltrana dito. Basta glilipatan pilaing. Agyaman ak Boni. Kunak nurabrabak mula ti imbagam kanyak asinaamon di asawam. Noan niya ti imbagak tung pala Beltrana hanay. Kabukbukunan na kaon. Wani nga rod. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko Boni. Ay umay ka man. Pinagkatnakmutan Beltrana. Ay na, naglagan ka gaya matalaga Boni. Sang kaawit ka magayam. Ay kasanaw, kat natayag ka nalukmag ka. Kat siya, nakutaong kan basbasitak ng musika. Kaimbag man ta kinayat nak nga uray nakaluklok maga. Naita nga raw, di kinayat kukin ka. Tana umaakaw itinakutong nga asawa. Nagkutong nga agpay so di asawam. Kaslatakong. Wan nga raw. Jakman amaw iti dayja nga ex-kaw. Binaybayan na mo't tibaginan. Nalukmagmat iday. Mahilig kagayam iti tsabian niya. Wine.
Jak man amaw. Kay kayat kau tinalok mag-ababaay. No kaya rigan jay ex ko tinakotong ababoy. Kaya rigan mo tinalok mag-ababoy. Anya, This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Ni, anyat kukuha nyo na nang. Imulmulak man dagito'y dinawat ko asab-sabong ijibangir apurok. Ni, sabong manan. Nagadut mo layo sabongan. Napunon ti arubayan iti sabsabong. Kano anya pa di ta amulmula. Wan, tapno da pangibaw ingak iti imatang kwan ako. Dagito'y ti agas tila diingit nga impaay di amam kanyak. Ay, sabagay. Husto lang, tararamidan niya unanang. Ken plano ko matagtarakan iti baboy, kalding, nuang, baka ken manok. Anya, nagadon? Wana nakaw, iso na lang tawang kwartak. Bastit mo di doldolin ko a kwartak. Kaya't ko nga ado ti pakakumikumaak. Kabaalan nyo nga raw, natarak na kita. Wan, nalakalaang. Diyak kaya ti may istambay, taglading itaklaang. May mayat no bisi akakanayon, tapno diyak masango tagladingit. Alang aron na nang. Ikan kayo iti paggatang nyo kara kita. Ah, ay, agpayso anak ko. Uy, basta di yung parigatan ti bagiyo Agi na nakay mo, sana puro trabaho. Wan, diyak baybay antibagay, tadyak kaya tagsakit, anak ko. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. agsagana ka buni, tadagasan na kajay ka anakak no madamdama. Ha? Papanan bay? Sumurot ka mapan makikonstruksyon Tane, or-orayak nga agdisnudo ka nga agtrabaho. Ngam di ka matagkirinan. Ha? Di mo namnamaan ti pensyon ko. Narigat numang namna makalatan kanyak. Agtrabaho ka. Anya? Ado sam, ti mapan makikonstruksyon. Ti agasawa, ag tinulong. Sana ya. Wan matkat di Beltrana. Ala, ingkag digusan. Kalpasan na, mangan kan. Tamadamdamalaang, dagasan na kan, jay kaanaka. Hoy, bune, agring kan, aldawan. Oy, Ay, nasapan-sapay mat Beltrana. nasapa nga, lumawagan ni. Bumangon kan, tayong kaglaban. Naurnong manan, timurangtan. Sikan at yaglaba na sumrikak pa iti trabaho no madamdama. Nagloko kan. Amom analok magak, nalakak amabanog. Marigatan ngagtrabaho. Napialakan ka at nakutong ka. Naparagsit ka ngaggargaraw. Ala, aguray kantanay, aldawan. Lepasampay nga umuna ti aglaba. Sakan tumapan nagkonstruksyon. Ay na, nasakit ti sikat ko Nabanaw ga nagkonstruksyon. Odi, si Kadaytan. Wine, ayan mau. Adak dito'y silid. Ala, agluto kantani, ada kukuak. Anyat kuko maya. Ang papaadua kiti kwarta. Ay na, naadikan iti dayta nga online sugal. Ijam man dayta Beltrana. Ay aguli mo ka man dita. Dinak malasan ni. Ala, ingka katagluton, tamabisin akon. Para kadata mo lang na ito'y numanga baka. Sana nasayaan dayta nga aramida. Wen, agsardeng agtumot lang numanga bakak. Subutak ngamin tinaipaabak ko, tasayang. Beltrana, agawidak man pa ijibalay dagiti anak kaw. Kailiw ko nga men dagiti apukaw. Katapay nga roda nagdakkel tabag mo. Kwa, nagbalo na kiti pagsukatak Apay, umyan ka ni Jay. Saan? Duawon no talo la siguro nga aldaw. Ay sana mabalin. Sana siyak tilok komboni. Amo ka, maum-umakan kanya. Kayat nakon at alawan. Nay, saan mo ta? No naaramid mo timang panaw iti asawam, saan kanya? Ha?
Di ka gararamid buni. Kalpasan ana alam ti kay kayat mo kanya. Panawan na kon. Inaklagi na tanay, nasakit ti sikat ka. Uray adarik-rik na, pilitin nakmut ngamin ngagtrabaho. Ay pambarista ka talaga. Si kaman lati lalaki akasta. Nalaing agpambar. Masadutak ko nam kidya. Di ka pumanaw. Padasam ti pumanaw, tadakas ka kanya. Jaklaim pagaraw pakasta ti pudno nga ugalim Beltrana. Pambarang lagayam timpakita makinasingput mo ididamaw. Kunamlan asino ka akasisingputan ididamo dati agayan ayat. Ngamita, kasla kamutan tigray. Kasano nga roda kaya tenak ide no jak agin sisingput alaman. Agsinatan Beltrana. Sana mabalin. One room war dito balay. Agtalinaud ka dito'y. Isarak amin atawakan ridaw boni. Kastalat kalakanakan ka. Ti panangisinam kanya. Ha? Naglaing kan. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Dadakulan na giti baboy yung nanang. Mabalinan nga ilakaw. Ado tiyag damdamag itilako ababoy kanyak. Ay katala, ilakotan no adda gumatang anak ko. Anya plano yung ay no malako amin ababoy yaw. Gumatang akmanan ititarak Nayunak ton tigatangag tapno adumanan ti ilakaw. Sige, da kayo ti makaam mo. Dadakkel pa yung dagiti kalding yaw. Wen, panglako mo laang dagijay tanay masikugman ang dagijay babaya kaldeng. Sige na lang. Kabaalan yung matgayam tagtarakan iti kalding kas kadababoy. Kadapay nga ron imawag itay. Gumulpi ka no gumatang iti native amanok. Ala, ilako yung dagijay. Tamasukatan tumanag. Wena, adomotan dagitagit itlog. Ay, Wayne. Kumusta nga tamot ni tatang iti sidong di simurutan na babae? Diyak mo awan damag ko kadakwadan. No kasta linipat yun ni tatang, nanang? Diyak lata malipatan tamam ka nga road. Ngam nabayagan na nakamubunak anak ko. Awanan tinasakit abakrang ko. Naklon ko ti panang panaw na kanyak. Hello, Piling. Apay ngay mawag ka bunay. Anyat masapul maw. Tulungan nak ko ma. Umay nakalaan dito'y balay ni Beltrana. Kaya't kaun apanawan. Kaya't ko na sinaan ngam di nakmet palubusan. Tengedin naklaunay mat ni Beltrana, Piling. Ang sakbay na sore iti amin. Agpagpakaasiak, tulungan nak. Anya ko magbibiyang ko kang ka. Sininaanak nga rudan. Binanawan na kon nga asawam. Tas imurot ka ni ti babaem. Sa itawag-awagan nak. Pakawanak ka din Nagpakawanak matkan ka ni di kalman iti text. Apay di mo nabasa di text ko Ayawan ganas ko amang basa. Ay sorry ka din Piling. Sikati kayat ko ang makadin na bayat ti panaglakay ka. Ikaw ang gusto kong makapiling, Piling. Ay, awan pakibiyangak kang kang kunakmag. Manipod din sukanak. Pinunas ka mo iti puso kan panunot ko. Piling, ay ayatin ka. Lasing-singput kagayam nga dayaw ngam ni Beltrana. Sige, bye. Hello, Piling. Hello. Awanay. Kasano nga ta ito yan? Diyak kayatan ni Beltrana. Kaya't kung tagsublikan ni Piling nga asawak. Anya ti aramidag. Apay alimlim tagdagita matambo ni. Nagsangsangit ka. Sinangitak ti sitwasyon ka. Ti kasasaad ko iti sidong mau Beltrana. Apay, anya ti problema iti panagden nata. Ang sinatan,
Kaya't kaon nga ilintag ti bidot kaw. Isa palubusan na kuman a pumanaw. Di kan ay ayatan. Kasta? Ay, agpungot ka man ay. Kunak mo't adi ka agsasaoy iti pakabusurak, tapumudot tilapayag ko. Kastala ka na yun ang tiyar aramidem kanyak. Kita man to'y buok kaw. Naging pisan, kapoy ti kapupungot mau. Ganabem Kunak nga bin ngagpakalbuak ngam di mo matkayat. Ay saan? Agpakalbo ka? Kahit anya ngayon ti pungutakan ka, dorbab. Ay, hindi ladamo ang nasingipot ka. Ngam di agbaybayag. Rimuaran ti pudno nga ugalim. Nakalas ti aramid mau. Basitla ka malik kabilan nakadagaws. Ay kat lumaban ka, ano ka ba alam? Gaputan ako tungak kastalatan ti aramidem kanyag. Gaputan dakkel ken nalukmeg ka. Amom nga may nga awan ka ba alaken ka. Isa natured ka amang ismol kanyak. Kasano? Iparupam launay ti saan mon apanangayat kanya. Naupayaken kan, kapoy tinagalas nga ugalay. Saan aya ati agasawa? Kat saan la ati napintas nga ugali ti ayaten na? Ayatem, pati tinaalas nga ugali na. Kasta ti agasawa. Makaay-ayat. Ore aw-awan. Nita, Ay, natatabok ka. agyaman ka. Tapungot lat aramidakan ka. Numapunuanak, ligisan ka akas lakoto. Hello, tatang. Nakalagip kay mo't ngimawag. Rinaw, anak ko. Umaydak man alain, iti balay ni Beltrana. Pang-aasyaw. Ha? Apa yun? Yak kayatan ni Beltrana. Nabayagin akayat ko sinaan. Ngam di nakpalubusan. Kaslak labalod dito yan iti pampamayan na. Anya? Inawagak edi ninanang mau. Ngam di nakmatpagan anaw. Di nakpampansinan. Tado nga minan ti pakakumikuman na dito tatang. Ado nagtimula kan dingwan na apangibukbukbukan na iti atensyon na. Tulungan dak, anak ko. Umaydak iyawin. Pangasyaw. Kanayon nakakabilan ni Beltrana. O sige, kasaritak ni nanang nonyat makunana, tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agbabae, kalpasan na agpariskyaw. Ha? Ada ka kastan? Amangan no marigatan ni ni tatang, nanang. Amangan no pudno akab-kabilan jay babae na. Kahit lumaban na, limal lalakyan nga awan baal na. Dakkelimot nga main kan nalukmag a babae jay babae na. Sang kabit-bit na lang ni tatang Kagungguna na Ganaban na apitan na tibungat aramid na. Nanang. Adakan ka no tulungam. Ngam no siyak awan ganas kaw. Awanan pakibiyangak kang kwana. Kano mariskyom, pag naida mo ni Jabalayaw, sana dito balay, tadyak kayat nga awatanan. Anya? Naimbagang orasyon, nana. Ada ka din ni tatang? Adamat. Apay ka di. Kwa? Umay ko kumasukuran. Tada ngamin okasyon ni Jibalay. Kat kasapulan may ti presensya na. Sige, ngam kuyo ka. Dua kami nga umay. Ha? Sanay. Di kan sumurot, Beltrana. Saan da ka akasapulan ni Jay? Nakarit ka itang agsasawa. Gapota at datoy anak mo. Kunamatlan asino kan agsasaw. Awan karbo nga mamang lapod kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanan. Saan ka nga asawa? Saan asikat ti legal nga asawa? Ha? Alan na. Ikuyog konti amak nga agawid. Agsublin tumod lang ano pa. Ala, makamuka. Ala, yawid mo lang tamam. Total, sa duto mo lang, nagrawat pa'y,
nagkutong ngam nagrawat. Hello, Pileng. Kumusta kan? Nasaya at lata always fine, Bunay. Sakit saan na fine iti sinong Raja Beltrana. Sorry manan awan. Pakawanan na kuma no nailaw anak ang nagbabae. Agbalbaliw akaon. Nasaya at mata, nagbalbaliw kan. Kan may sarumbang lang agbalbaliw kan, talakay kan. Well nga raw. Sorry talaga. Wen, napakawang kan. Ngam sorry, itajakon kaya ti adda kabalay na. Ha? Nairuama ko, ngagmay maysa. Saan nakakomportable no adda kadwak dito'y balay. Ay, apay nga ay. Kat balay tamot adwa na ito. Wen, ngam dakdakkel malat gastos ko dito'y idinagabrodak. Jelas ang Apollo Ayero ten-share mo ide. Ikatam ano kaya mo? Ha? Ala, pumanaw kan. Naragsaka kon kadagitay aywan nakamula kandingwan ko. Rik na tibo nga tinaramit mo kanyak. Di ka madanagan ta napakawangkan. Angam, saan ka na maawat dito'y balay, Bunay? Ala, ano saan nyo tiyag na dito balay tatang? Pasensya kayo, no naariwawa iti apo ko yun, no nagduma. Ay waman jay inam anak kao. Ibagam taawatin nakmanain. Inay ayo koon. Nakipagpakasyak pa ya. Ngam talaga natangken ti panggedeng na. At dan samot ngamin lalaki nan. Iswadin akon kaya at anak kao. Sana maramid dinanang ti kasta. Dagiti dingwen na ti love na itan. Jak maumang agkidaw iti pamakawan iti inam anak kao. Patsyag mapakawan naktumot laeng. Wana, ay aywan nyo lata ni nanang tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Hello, Pileng. Inyagan kay ti ukraken saba. Paboritom na kita. Saan? Ay, kagat-gatang ko matiti ukrakan sa ba? Kita amadagi jada jarabaw ti lamisaan. Kagap-gapok ngamin ije palingki itay kay. Ay, Madadaal mo laeng, tasisyak lamangan. good. Irip mo na, Pileng. Ay, napuno mo, tanjarep ko. Yawid mo day tata na imbag lang abas tuyaw. Ay, ne, addan tayo ruraya ka gumatang iti baboy ko. Malala, pumanaw kan Bunay. Tanay, di ka masangaw. Di ka paspasali dito, adda bisita. Kaslak la pimpiman no kasjaya mapanak iti sigo da balay mikan ni Piling. Tadinak matan pampansinan. Magisarita man ngan natamnayan. Uray kasano ti panangayayok kan kwa na talaga jakon maalukoy tirik na amakisinubyan kanya. Ngamuray no kasta sa anak lata mapukawan itinamnama. Namnama aklata amaawat naktumatlaang kat aganosak tadakkel tinagbasulak kan kwa na banag apagbababawyak. Alakastan, tagayin mo, Bonnie. दोस्तों नमस्ते हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों जा रहना स्वस्थ मस्त अच्छे रहना। और दोस्तों सुबह हो चुकी है। सुबह होने के बाद अभी हम अपने घर पे खाना पीना बना लिए हैं। खाना पीना बन गया हमारे घर पे। आज सब्जी चावल रोटी दाल बनाए हमारे घर पे। खाना बना, खाना बनने के बाद अभी कोई नहीं हमारे घर पे खाया है, क्योंकि आज थोड़ा लेट सो के उठे हैं और रात के टाइम पे बर्तन नहीं धोए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, हाथ में झलका पड़ा था, तो इसीलिए हम काम नहीं कर पाए थे। तो सुबह के टाइम पे बर्तन तो धोने के बाद तब खाना बनाए। तो अभी खाना बना है, हमारे घर पे लग गए हैं मिस्त्री, तो अंदर काम स्टार्ट हो गया। मतलब 2 मिस्त्री लगे हुए हैं, तो 2 मिस्त्री जोड़ रहे हैं। और दोस्तों सुबह से रात से क्या कर रहे हैं आप लोग को अभी हम दिखाते हैं। दोस्तों सुबह से मतलब क्या कहते हैं माटी गिरवा रहे हैं, क्योंकि हमारा घर तो बहुत ऊंचा बना हुआ है, तो उसमें माटी लगेगा, तो इसीलिए माटी गिरवा रहे हैं। 20-25 टाली माटी गिरवा रहे हैं। तो राज किनारे किनारे पे खड़े होके अभी रास्ते में गिरवा रहे हैं। कहीं 5 टाली, कहीं 10 टाली, कहीं 20 टाली ऐसे गिरवा रहे हैं।
तो आप लोग को अभी हम दिखाते हैं। दोस्तों इधर राज और बड़े वाले भैया देख सकते हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं माटी के पास, अभी जा रहे हैं तो दिखाते हैं। देखिए वहाँ पर माटी गिरा, वहाँ पर और यहाँ पर 3 जगह पे माटी गिरा हुआ है। दोस्तों उधर अभी माटी गिर रहा था, तो इधर माटी गिरने के बाद इधर देख सकते हैं जोड़ैया स्टार्ट हो गया है, इधर मतलब जोड़ रहे हैं। इधर देखिए हमारे जीजा जी हैं, उधर सब लोग जुटे हुए हैं, वहाँ पर जुड़ाया जा रहा है। अभी हम चल रहे हैं, दिखाते हैं अपना पूरा बढ़िया से। और दोस्तों उधर देख सकते हैं दीवार इधर उठा हुआ है, इधर राज हैं अभी ब्रश करके अभी पकौड़ी खा रहे हैं। उधर एक रूम में इधर देख सकते हैं इतना दीवार इधर उठा हुआ है, इधर दीवार इतना, और इधर उठ रहा है दीवार अब बीच में का। दोस्तों वहाँ पर अभी जड़ैया हो रहा है, अभी मतलब जोड़ रहे हैं, सब लोग जुटे हैं। हम भी चल रहे हैं, नहा धो लेंगे क्योंकि हमारा इसमें वीडियो नहीं चल रहा है, न शॉर्ट वीडियो चल रहा है न बड़ा वीडियो चल रहा है। बहुत ही टेंशन है हमको। और इधर अभी राज खाना खा रहे हैं, इधर देख सकते हैं बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं दोस्तों माटी गिरवा रहे थे। प्रिया माटी के पास नहीं आते हैं, फिर वीडियो बना लें तो बनाए 50 टाली माटी गिरा है, 50 टाली माटी गिरवाए हैं। तो वही पूरा एकदम मोड़ से 50 टाली बताइए, तसला लेकर आएंगे घर, रास्ते में गिरवाए बहुत हैं। मेहनत पड़ जाएगा दोस्तों रास्ता है, मतलब 4 व्हीलर आ जाता है, लेकिन ये नहीं आता है, क्या बोला जाता है, ट्रैक्टर। हम काले दिख रहे हैं। प्रिया कैमरा अपने सामने कर लीजिए। तो दोस्तों अभी राज बैठ के खा रहे हैं और हम लोग भी अभी चल रहे हैं, काम वाम करते हैं, थोड़ा बहुत काम वाम करके चल रहे हैं वीडियो बनाने। और बहुत ही टेंशन है, अभी यहाँ पता लगा चली जाए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। Ingolakay, agawid kanundaan di dito'y balay, kadwa na ti asawa na. Agnaedan di tao'y. Kastamot ti kuna ni Anjay, pumanaw da kanon ijay pagabangan da, tanaikat kanon di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti sana nasayaat, iso ngay nikat da. Nagbawas da kano iti trabahador, tanalugi jay kumpanya a pagpapaayan na. Anya, Nagado a maikat, isupay tinapili. Ay, addan sama nga minsan sadot jay manugang ta. ay kat nairanamat siguro nga isot napili ang naikat Ay, anyat umay da aramiden dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga da jay alalaki. Katsuruan na No talaga kayat dan tiag na di tao'y. Irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak nga min idian ni Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta, pensyonado. Kanado ti sanikwana. Ngamday jay mo't alalaki ti pinili na. Ay na, nalpasan ti amin. Nagkasardan. Awa na yung ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat kumatibiyag na no iso tinakiasawaan na. Sa bali laki nga road ti inasawa ni Sebastiano. Nagmayat tibiyag di asawa na ita. Siting pretty at dapay katulong da. Ay way, gimatang dan sama ni ti baro alugan na niya. Wen nga road, agsusukat tilugan da. Numaumaan da tilugan da. Gumatang damanun iti sa bali. Nagmayat tibiyag jay asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuan na. Kasladun niya. Dala, husto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramak mo't idikin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti ibagbagam. Dani ka lang arud tumangad iti barsangan. Dahil ta pala agpaaram tiyan iti panunot mau. Uraya amabalo ka sakan to agbiro kiti baknang apaki asawa manay. Kaanon to pay ngay? Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo, anak ko. Dito yan at talaga ti pagnaidan nyo nga agasawa. Wenanang,
Tane, nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nang runan awan trabahom. Awan pagbayad iti abang kan paggatang iti makan. Kahit di kabsat mo ngay ijay syudad. Apay, di kay nagkitkita aya. Saan nanang, taadayo mo't tayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanda di akabsat mo. Di pa'y umawag mo. Di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid ayan nanang. Ay na, naminsan la dyan nagawidan na idi. Idi nagkasar dyan may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kan kwa na. Tanapukaw na kano ti cellphone na. Bareng makagatang tumanen iti cellphone na ah. Awan pa'y nobya na? Awan pa'y matiyam-am muna. Jak amua iti day dya akabsat mo. Kahit anyat ko inyo dito'y ngay. Naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga. Amuna ananang, sigud matakas ta ti trabaho na ijay lugar da. Kat, naimbag man ta dito'y tinapanunot yu apagawidan. Saan nga ijay lugar da? Nagaduda ijay balay da. Adu dagiti pamilyado kakabsat na nga agnana ijay balay da. Irwam mo ti bagim dito'y lugar me ninyo. Nariga ti panagbiag mi dito'y. Adumot kit de ti pakipurdiyaan dito'y. No nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisenta buksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyaw. Uway, nana. Nasaya at nga raw, tadda nga mintay nuang may. Kat ado ti mga ayab kinitatang yung nga agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabannog mo. Lakay nga minen. Ay, apag iso nga rod nanang. Nalaing ni ninyo nga garado. Ingga, apay, talaga nga taakas JJ manugang ta. Apay, Mirna. Naulimag, saan nga agsasao. Sa laag sa uno at dadamagam, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wen kun saan latmang mangag ko ngay bagbagana. Ay, talaga siguro akas di pan nakaitao na ah. Adamot tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay ang naulimag. Imbag no saan amabangles ti katay dayjay. Ta saan amaukukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan ken agsuyaab. Problema na daytan ah. Sana tila pakasiksikuram bakit. Ta saan ngagpapada ti pan nakaiparswa ti tao. Adda na saaw, adamot na ulima. Jak kaya ti kasjay aklase ti kabalay. Kasla siyak ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase ang manugang ti kasta. Bagbaga am tuman di asawam anjay. Ibaga masurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang? Adda ka di problema kaninin yung asawa? Jak nga rod kayat ti kinaulimak na. Surwan na kumamot ti makiistorya. Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan yung iwat na. Sa laagungap no agsuyab. Talaga akas dyan ni ninyo nanang. Naulimag ka talaga. Kahit naulimak, kahit saanan nga agsaw apulaos. Sa lagsaw no dadamagam. Ha? Ay sana mabalin kanyak ti kasta. Bagbagam, masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Saan na bali at makipulapul mo't kada tayo nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo dayjay. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style. Masikurana. Ninyo, suruan mo nga minti makisao iti padam a tao alakay. Saan nakasta nakaululimak kalatan. No adda kasaritam agtungtungad kalatan. Suruan mo ti makiistorya kas ita. Kung kunamlaan. Di ka man nagsaon. Kaya, anya ko matibagak ngayon bakit? Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pang haasim. Makiistorya ka mangamin kadakwada. Ungapam ngamin matangiwak mo
Anya, naawatam jim bagak. Masapula pakisamaan ta dananang tani, awan pa'y balay ta. Naimbag tulan no addan bukod ta balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bubot kaanakan, sumra ka Adan ang kalinggawan tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya, Agparado kami kumaantay. at datay manugang ko, isunti umay agarado. Apay, amuna ya ti agarada, wantay. Amuna, isunti ng sublat iti arado ni uncle mo, tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Aya, sige nga raw. Ibagayon tuman, may nabigatan tay. Sige, ay win, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man muna ti agaradaw. Apay, isurok pa lang ya. Isurum nga agsao, tasaan nga agsasaw day jay. Ha? Apay, umal. Saan? Ngam nauli mo nga rod. Sika ti maibagay akad kadwana, tanasa uka, tarabit ka. Bayat sa, no sika aka na yun ti kakuykuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga, asan nga agsasaw? Ay, ala, no, sakti kadwa na, isaw, sigurado ang maalisan iti kinatagareg. Wun nga rod, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya. Saan akas jay akasla natuktukan abisukol. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan, kan no agsuyab. Kumusta nga bayaw? Mayat. Agnaid kayo ka din dito bayaw? Saan kayo nagsubli di syudad? Kayo mayat atag kakadwa tayaw. Ala, tangay insurok mo tan tiara duam. Panawan ka antay nakpayag paraspasan niya. Tayo tun malpas mo ti panakaradom. Agsango taman tapag inistoryahan ta niya. Ala ka raw, panawan kan bayaw. Tapno ada malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan nandiya ha. Pagsetek man ni bayaw. Ani, arak mo ta, igam mo. Wain, napan ko ginatang di testor. Tagset kami man ka ni bayaw ninyo. Ala, saan nga agsasyat di asawa kinsan? Agsyat angam sa gaysawan no, wala siya tinglas. Ay na, di ka di mananagan insan. Basit lang. Amang ano siyat lang, ti kurang ken ko na. Tapno maikat na ti kinaulimak na. Ha? Di ka pananagan insan. Tay surok di asawa. Ikat ti kinaulimak na. Tatang, tulungan dakman tayong tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. Anya, apa yan nagbartag? Saan samot ngamin nga agin inom na jay? Ay na talaga asaan tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka di manugang yun. Ay, nagloko mat na jay abubutan. Malang araw, mapitla ang tagkamisita. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartag mo to'y bayaw mau. Pasensya kayo ng kal. Marang kunak no tumarabait. Amay kat na ti kinaulimak na. Ngam ad-adama tasan ngagsasaon. Kunak tumangamin kan ka di mo unay pagsyatan insan. Anya nga'y, dinala ka nga ron mayawid di baginan. Pasensya ka rin saan. Ala, agawid tayo ninyo. Di ka mauba, isa kibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magna ninyo? Nay, di matagsawa pulusan iti pinagset ka, insan. Ultimo one kan sana balikas, di na may balikas. Kung akong makatulong tiyarak, saan magayam. Kimaro mat, di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo Manipod ita, panagana kon iti Tukmam, tadimat agsasaw apulos. Oo na yan, ti kasta panagsasaom. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit agyaman, tanasingpet jay manugang mau. Naggagat pa'y. At least, uray na ulimag na alis tumot ngagsapol iti kwarta. Kita kat inaldaw amapan makipurdiya. Di pa'y aginan ang apulaos.
Kababain ti kasjay, di na ammo ti makisama. Ammo na ti makisama. Nalaing to pa ya makipulapaw. Makiistoryamat no ko ah. Makiistorya nga. Kano ag tungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtong ad. Mayat kidi ata ayunan na amin ngay bagam. Tapasig atong ad ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. No kastamot la kaguram jay manugang mau. Nasaysayat la lumasin dan iti pagnaadan. Ibaga, tagipatakder dan iti ure kalkalapaw la pagnaadan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala, ibagam tuman nga rod kadakwada, Ingo. Wen tatang, talaga mata kasta ti plano mi nga agasawa. Ure kalkalapaw laang, basta nakalasin kamin. Wayne, may mayat metlaeng no dan bukod yung pagtaengan anak kau. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabain. Uray dengdenggan jay asawam, agsaulak ta iti kontraken kwada. Isa paspasensyaan niyon jay inam. Ibagam iti asawam. Wen tatang, nasingput ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga road. Bye. Asinaw ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki agawid da kano. Taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, adan asawa na. Adda kanon kat masikugan. Anya? Umay na kano itulod taag na dito'y ti asawa na. Tagtrabaho tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga itinobyan na? Tagaanaw? Jakam mo. Maamuan tanto no sumangput da. Si kagayam ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo manan di anak yaw. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid ditoy, mapanadagaos iti ayan nagti barkada na. Di nakpay inyam amu magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Isu ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribit tatang, ngambit ti palayaw ko. Aywan, ayan nga tagbalin akatugang nga kababae. Da kayo mulat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka. Urayang biitay. Wen tatang, makaurayak mo't kit de. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yaw. Kan bambantay gayam dito, kasla awan tattao. Adaw ti tao dito, no adaw kasyaw. Maurnong da. Nagboring mo't tibiyag dito yan, tatang. Diyak kumakayat tagyan dito, ngam alaman langan. Ipagpagapok ijay anak yaw. Takas tama ngamin ti kaya na. Si kagayam ti katugang nga kababae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirna mo tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agnaid dito'y balay may. Diyak kumakayat ngam kapilitan. Takas ta ti kayat di anak yaw. Ditoyak ka nung agpas nga Ay ikatwan Adayo ti lugar mi dito. Ngam asidag iti ili ti balay may. Saan akas dito'y abambantay. Ay na, pasensya kayo nana Nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw. Masikura na nga may no jak agsaw. Isa pasensya kayo no adda tartarabit ka. Ay na, kastakit diti mayat Kay-kayat kun ti kasta ngam jay na ulima. Ay na, masikura na klasan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Iso pasensya andak ano nga lawangawak nanang. Ayos laeng ko nakbat. Kay-kayat ko kit diti kasta ngam tay saan nga agsasaw. Nanay. Iti barkadam latan ti Agong unget mananjay manugang mau bakit. Basol ti anak ta takanayon met ngamin amapan iti ayan dagiti barkada na. Unay ka matin. Grabe gayam ti kinatarabit day ta manugang ta. Barkadam damang. Magbagay na tinagan na abet. Best at rabit. May mayat met ti kastan ngam tay saan nga agsasao akas ijay asawa ni Angie. No siyak, mas kay kayat ko tinaulimak ngam ti tarabay.
Makarengrang tinatarabit at tao. Bet, at daindanon da kanyak ije istor. Sasawan nak mat gayam itiliklikod balasang ka. Ni, apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday tala agid-id da kan agselselpon tar aramidag. Ajak pay agluto. Ibagbagam asikat para luto dito'y balay. Ni, katagpay suma nanang. Apay, di umaaklom day ta. Ha, Ayos lang tagchismis, bastag paiso. binigat mo nga minan ti iruruar mo ama pa nagchismismis, Bet. Parbangunem pa yun ti mapan makichismis no kwa. Ay di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takasta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wen, ngam di na kumamat is-istoryaan iti sabali a tao ah. Agpaiso madag iti pagbagak. Ti madi, katong parparbukay ti sarita. Dayta ti madi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklap dan iti kayat kong aramidan. Tan nakairuama kun ti kastoy. Napananmanan jay manugang mo. Nalabasak ije store. Imbang ka naman ang tagchis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga ruden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko da ijayan, nagsaparimwar. Oray, at kayat mo saan? Paborito mamanugang na ijay. Kunam akayat mo launa, iti kinatarabit na. Jak kayat ti panang chis-chismis na kanyak. Nagalas gayam ti ugali da ija babae. Anya ita, ti mas kayat mau. Jay natarabit, wano jay na ulimag. Ay, may mayat gayam jay na ulimag. Tadi na kamapan is-istoryaan iti sabali at tao. Nagbidutak lakay. Nay, anya da ito'y ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadigwan. Tunggal agluto ka at dalat ta ipadigom ka da kami. Pasensya kan no addaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, barok. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka manugang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kun ka, barok. No kasano ti kinagasat ni anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko alalaki iti tarabit nga asawa na.